Köçe var ha? Köçe var. Açıldı. Tak yeme. Muğanı metalomga tapşırgıla. Kimiki bul? Gördünüz mü? Jol yok. 3 metre jol kalıptır. Siz utan vurdunuz, cidden utağı, karabaysın araba. Uşu riyat teyit yaktan başlap mına toğ köçeyim, barıngar köçösünler buna. Bede hiç kim kalbaydı. Nakara tuvaletten su sağı utat. Nakara mına, büyüt neki. Bugün alıp taptaza kılıp koyular. Kara tarafı mastres koyular alıptır. Bunlar явно mına çıkan, arkitektor. Moğolların barını aldırgıla. Karışma. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda uni o'lish uchun zo'r ishlar bo'lyapti, yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitektoraga borib dokument qilaylik desa, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirgan deb ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektora tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 ta 3 tadan kelinimiz bor, qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor, 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semya bo'ldi. O'shanga bir uyni ichiga uy solgani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba köçösünler. Çek veriyoruz, köçösünler. Polni kechadimi? Barınlar köçösünler. Bunlar bar köçöt. Bunlar hiç kimde kalbayıp. Qara bunlar toğ turadi. Uşu riyat teyit yaktan başlap mına toğ köçeyim, barıngar köçösünler bunlar. Bede hiç kim kalbaydı. Bo'lmasa hozir temay turar edik ekanda unda. Yok. Azınca teye vergiler. Gördünüz mü buna ki? Toğ turadi уже. Bunlar bardı. Buna qarang 3-6 çıksa уже narxı işlese kalbaydı. Turabı? Buna 3. Shu polni ketyapti. Barı ket o'tadi. Buna barı ketadi. Buna barı ketadi. Bularni bari ko'chiramiz. To'ni ko'rsatuvlar. Bravo. O'shuni o'sha yerdan boshlab sanab chiqiladi, qancha uy bor ekan. Eng yaqinlari. Eng yaqinlari. Arkasında özü Soyman tonma yol salmış keraklar. Ova. Yolda qalba qaldı. Yolda qaldı. Shu bari jilib emek ketdi-da. Qara jura bastı. Ertaga alınadi ular, turabı? Tak. Bunau da kanalning bo'yinda turadi, turabı? Bu qaysi kanal? Bu Shamshat. Shamshat kanalı. Bu hazır bu Shamshat narjagini bekitib qo'ydi. Kecha siz aytgan ko'chada bu turabı. Siz naraqa boshchag'ini o'tdingizmi? Öttüm. Abi niyedən so'rab berdingiz siz? Yo, şimdi tezroq ochib dehqonlar mana Ha, boshlandi. paka Maligi dehqonchilikni ekoraylikmi, ehmiylikmi? ega sigirda. Bular suvning bo'yinda turadi. Acaba bularni da ko'chirishimiz kerak. Mana ko'rdingizmi? Nima? Jambayevich, bularni boshdan boshlab sanab chiqilib, qancha emi bor uy. Tushundingizmi? Bularni da ko'chirish kerak bo'ladi. Buna qarab, prям ariqning bo'yinda turadi. Buna ariq najag'i üstüne ariqning üstüne turadi mana bu. Kirib onda chiqqan. Jo deg aytamda. Da, to'g'ri. Mo'jamsizmi? Buna qara. Arxitektor, kadastr. Buna ko'rdingizmi? Ariqning yerda ariq qana? Aslında olib ketdi. Ha. Ichida Bunun içinde. Ha, teyit ariq. Anaydan çıkıp ketdi. O'zi cho'ng ariqdami ular? Suv to'lib oladi, turadi. Shamshat. Ya. Shamshat. Bu arada bo'lsa, Yo'q, kanal bu o'zi. Nar joqda kanal bo'lib keladi, ha? Kanal o'tib turadi. Allah ketdi. Bag'da o. Ova. arxamın zonasına çıkırsa gördüm. Gördünüz mü? Başta arıq yok buna. Var mı arıq yok kulu bitişkö? Bunun için aldıran yoksa. Yapmayız. Uqbaytat. Ne uqbayt? Ana o. Ma uqbayatır. Bugün kelip buzup talqılap getiriyor. Makulu? Seni berilgen be? Bilet vardı. Ana oldu. Tamam, onu da alıp getkiler. Şimdi bu kadar arkasında. Burada uqbayt o. Tak, onu alıp getkiler. Düşündün mü? Bu nesine vaqt beredi? Batla alıp qo'ysa bo'ladi tamam, uchun. Ya bunu ham sotib oldim dedi o. Ya. Butkani sotdim dedi, olib ketmayapti deb. Aytыңыз батырақ алып кетсе, олар да айтсын. Мода ұқпай тауы, тротуарда тұрады. Көрдіңіз бе? Архитектор, кадастр. Қанша метр мынаға шейін моғында алғыла. Мына көрдіңіз бе? Қадамдаңыз шет етеген шейін. Беш пе мұнда тегізегілі. Мақұл бе? Алғыла бүгін. Тротуарда отырады, көрдіңіз бе?
Bu hiç nersenin keregi yok. Profesyonel trotuarga salып olgan mına. Bu hem dokumenti yok. Mınaki trotuardın üstünde oturadi. Jönle kelip alsaňar bolat da. Tak, onu te burçtan başta oldu. Düşündünüz mü? Tırnikeleri algıla. O zaborda al, yolda açkıla. Nakarım da trotuarın üstünde oturadi. Prema yolun üstünde oturadi. Burada tane bulutlar asfaltlarımızda. Bir oluklar bana. Bunda gördünüz mü kara? Te burçka çeyin, eski stроение. Karandasanız kança ekan? 6 metre buna çıkan. Gördünüz mü? Görünüle turbay buna. Trotuar yok, eme yok. Ana moğollarda, buna sarkındı sularda karaş kerekte kara. Buna kara tuvaletten su sağıp otat. Buna kara buna. Ötüneki. Ya. Kirip kelgen su başattan çıkıyor. Jo, moğon aytam. Tuvalet. Yo arıp çizdi bayağı. Tak, moğonu arxitektor. Düşündünüz ha? Bugün kelip çene bergile, kadastr şehir dokumentlerin karaqlada te burçtan başlap предписание bergile. Alışsın. Tak, bu yer polno расширение болуш керек. Salamasiz papa, qandaysiz? Жақсы mı? Жақсы demal turdunuzlarmı? Жақсы. Moğolları da karaqla, düşündün mü? Mınaki. Bunlar явно mına çıkan. Arxitektor. Buna qaraç. Latok üstünde oturadi. Aa nasıl var? Gördünüz mü? He. O tentek kalıp bu olan uydan. Sol jaktan beri çıkıp ketken. Все, polnu te baştan başlap. Eski uydan, mına uydan tetik uygun şey. Все. Sana buna qarasan arak üstünde oturadi. Deme. Canbayevich. Asmandı qara, жерді qarasanız mı? Qara. Asmanga şaşılmang. Жерден başlayla. Bular bari çıkan gördüңөр ha? Buna eski stроениесі gördüңөр mü? Хотя бы тетиги забордон. Buna qara, bardığından emen üstünde oturuşat. Eki jagı teң. Buna qara. Canbayevich. Buna qara musurdu. Kim damkon bul jerde? Siz mi? Buna qara. İştegeningizde. Siz birine sayısı öyle böyle yaptı. Anaka böyle yaptı deyiz. Buna qarama sasıp ketdi. Ne sasıp tutat bu yerden? Kanalizasiya boğ juttan utat. Kanalizasyon mekte var. Ne juttan utadın? Murdunuz sezip utabı? Canbayevich. Sezip utabı murdunuz? Juttan utabı? Qarabaysın araba. Ama olar bari çıkan. Gördünüz mü? Olar bari çıkan mı? Birge trotuar, bir jagına trotuar salıp berişimiz керек ekan da elgeçi. Bu жерді biz bastık ha. Ajeke, qanday жақсы işler, жақсы. Salamasiz, qanday жақсы mı? Айтыңыз. Бұл жақта менің ата-енемнен қалған үйім бар да. Так. Ошоға кире албайтам да жол ачыш керек болуп Ай. атат. Жардам берип коюңузчу сурарым. Қайсы жерінде? Көрбөйсүзбү сурарым. Жақын эле? Ya. Ya. Мына жерден. Бул жерден 10-15 адамга жол ачылат. Айыл башыбыздагы билет. Bilesiniz? Барбаган жерим калбады. Абдул акачы. Ачылыш керек да дагы. Көчө? Ha. Көчөнүн башында бир үй салынып калган. Мына үйчү. Менин үйүм мына үй. Бұл жек. Мына көчө болуш керек. 10-15 адамга жол ачылат. Үйдүн көчөнүн башында биринде мына эски стройка бар да. Так. Ушул жерден көчө ачылыш керек да. Менин үйүм мына 4 соттук. Үйүмө кире албайтам азыр, жашай албайтам азыр. Ата-энемден калган үй. Элдин баары мына жерден жол чыгат да билгеттен. Эч ким үй салган эмес, малкана, тооккана кылып салып койгон. Менин үйүм мына ушул 4 Менин үйүм мына ушул, үйүмө кире албайтам. Siz ушул үйдө жашайсыз ба? Жо азыр жашап атабыз да 20 жылдан бери мына 4 комната салып койгонбуз. Mo işidik ha? Ооба, ушул менин үйүм. Анан бул жакта мына жактан карасаң Так, дамком kim ele bize kvartalini bu жерде? Ya. мыначы. Мына үй менен мына үйдүн ортосу көчө ачылыш керек ушул жерденчи. Ama o жерде eме var ha? Köşe var ha? Көчө бар. Ачыл. Так, эме. Чыкса болот.
тактап чыккыла. Kadastr менен бирге тактайбыз. Кадастр, архитектор тактап чыккыла. Телефонун алгыла бул жактан. Алгыла. Бүгүн тактап бүт эметели. Гемпланы жол боло турган болсо ачалы. Как раз мына кайсы көчөгө чыгып калат түз. Навайга чыгат, анан Бостон көчөгө чыгат. Тияққа бұрылған жай бар. Түшүндүм, болду. Так, эме архитектор, кадастр, түшүндүңүздөр, а? Так, эме менен генплан менен карагыла, жол болсо келип предписание берип ачыш керек жолду. Макулбу? Ачып бергил. Так, bizde Мирлан. Түшүндүң, а? На контроль возьми. Азыр засташо сенде, бөлүм башчы. Шефтериң бары кетти. Сен калдыңбы? Карап көзөмөлгө алгын. Түшүндүңбү? Архитекторду, кадастрды көзөмөлгө алып, мага бүгүн кеч саат 3-тө жоогун айтасың. Түшүндүңбү? Сиз түшүндүңүз, а? Архитектор менен кадастр Казыбай болгона чогуу түшүндүңүз, а? Бүгүн саат 3-тө мага жоогун айтасыңар. Кичине аралаң да элдичи. Элдер алап, карап, элим немене жашап атат, эмне маселеси бар. Саламатсыз, папа. Там караш керек да. Анан костюмду кийип отура берсеңиз иш болбойт да. Так, мода чыгып кетип көрдүңөрбү? Архитектор, кадастр көрдүңүз, а? Мурда жол болчу эле? Мурда. Сиз бала кезде бар эле. Мөсөз, значит, жол бар экен. Ачабыз. Молларда калгыла. Канчага чыктыңыз? 65. Бала турбайсызбы? Жашы кести. Мону алыш керек мынакей. Жанбайбан баласы, көрдүңүзбү? Мынакей, тоок кана мына. Буну эмнече албай атасыз? Мына тоок кана экен, отун кана экен. Мо жүзүмдөрдү алып, пол тазалагыла, макулбу? Азыр биз бул чыкпаптырлар, көрдүңүзбү? Тегиз турат. Тегиз турат. Наркы эски, Шамшат эски көчөдө. Бул жагына кийин берилген участкалар. 90 жылдары. Бүгүн эртең алып чыгып, үстүлөрүн. Так, моунда калыш керек экен, көрдүңүзбү буну? Я. Алаттылар да. Буларда канча чыгып кетишкен булар? Ну, эски строение экен, алып койбойбу? Я. Eskile kuruluşkan mı? Aldı. Bunlar jagынан жакшына келет. Ооба, алгыла. Архитектор көзөмөлгө алгыла, макулбу? Оборона каякта машинаны алсын. Алдырыңыз машинаны. Мооларды алдырыла. Бұл баяғы мен тосып алған екен, алдырғанбыз шифрмен шектеме. Я. Бұны темірмен тосып алған, оны алдырып атасыз. Ай. Мастершылар болған екен де бұл. Ай. Так, моду бүгүн срочно алдыргыла. Эме, Мирлан Казыбайұлы, түшүндүңүз, а? Толкун Австарович. Толкун, молады алга, түшүндүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара тротуарга мастерской кылып алыптыр. Мо заборду алып койгула. Кандайсыз, эже? Кандай, жакшысызбы? Бу магазинди үйдүн ишиге алгыла, макулбу? Ооба, магазинди алып ичкерге киргизгила. Мына бияктан терезеден эшик ачкыла дагы магазин кылып койгула. Алгыла магазинди. Тротуарды ачкыла. Так, архитектор түшүндүңүз, а? Казыбай, түшүндүң, а? Металлолом экен алып бүгүн дала четкиле. Ошондо сизге 2 машина болду да, тетиги менен алыңыз. Металлолом эле болуп калды. Металлоломго тапшыргыла. Мына агрежен качан до конца тетияктан баштап алып, муну алып ачкыла маяктын бардыгын. Так, эмени жеке ушул жерлерди сен жазып алгын өзүңөчү. Азыр бир нар жакта тротуарлар бүткөндөн кийин бул жака бир бетине тротуар кылабыз. Макулбу? Тротуар керек экен бул жака. Эки бетине тротуар кылса болот экен бул жерге. А? Ооба.
Eki betine kısak dile болады eкен. Qara mına balдар trotuarsız çok kettiler. Jeke. Jeke. Uşu eki betine teң trotuar maqulбы? Bala chaqa tinchmi, ishlar yaxshimi? Qiynalbaytasizlarmi? Amin. Tinchlik yaxshiliklar bo'lsin. Mынау qo'shna qo'longa aytqila, ha? Eki betine teң açılып turgan жерде бар ekan, açılsın. Eki betine teң trotuar ketedi. Жоқ, баққа тибегілі. Баққа тибегілі. Тәйті қыштарды, ограждениялардан, моларды алып қойғыла. Алғыла бетондарды. Архитектор келіп чызып береді. Еме? Мен чызып бергілі емен. Мақұл бұ? Тротуар қайғынан кетеді. Кейін мыналар да бар. Ава, бұларды алғыла. Мынау шығып кеттір. Көрдіңіз бі мұна? Мынау совсем шығып кеттір. Көрдіңіз бі? 14-ші үй. Kadastr. Kadastr. Mına uydu gördünüz mü? Takırla çıkıp kettik. Burçtan başlap baş düşerim 4 metre çıkıp kettik. Yol bekilip kaldı. Yol yok. Mına. Ya. Mına burç çıkan. Açıkla. Moğundaki yolu gördünüz mü? Mına da yol yok mına. Kadastr. Arxitektor. Tushundingiz, ha? Mana burchdan boshlab, mana. Qara, mana kelayapti, boshdan yo'l bo'lish kerak. Bunda yo'l bo'lish kerak buna. Mo'g'ullardagi yangi строение ekan. Ko'rdingizmi? Arxitektor. Mana ko'rdingizmi? Mana trotuarning ustida turadi. Bunda trotuarning ustida turadi. Yo'l yo'q, je trotuar yo'q. Yosh bolalar bosish kerak-da. Tak. Tiki mo bir 3,5 metre, bu 3,5 metre cılış gerek. Yoldu kengaytıyor. Düşündüңөр mü? Karamdan. Kana yol. Trotuar kana. Ya. Kadastr. Gördünüz mü? Yol yok. 3 metre yol kalıptır. Bir de trotuar boş gerek de. Mına gördünüz mü? Teyit yaktan başta bunu açıkla. Bunu da kansa canağı pоворот koçayım. O nark betinde açıkla. Gördünüz mü? Eski stроение teyit yakında turaptı. Eski bağlı. Bunu açıp tazalağıla. Yolda açalım. Nakıl bu? Canbay, şu an tez kıyımıldaş gerek ya. Bana tazalap can. Bular keçe Ya. eseplegende 16 metreye çıktı. Aha. Açık elektrik bu taraftan. Bat-battan kıyımıldaş gerek hocam. Bat-battan kıyımılda. Bulardı da içip gettir karaçı. Mo burçta çıkıptır. Kara yol yok. Mo meçhitte karakıla eme. Kim? Karataz. Ha, siz varsınız ha? Tak. Bu canağı köşeden öttük ya bu. Bir trotuar kereyken bir жағын açı. Onu aldırıp koyula. Kim bir yerde kvartalini? Siz bir? Kaçan aladı? Aldırıla. Assalamu alaikum. Bunlar 3 çıkıp durumda. Gördünüz mü? Bunlar çıkanları tegiz etip koysa болады. Süleyman Toğa çıkıp geleli o yigitler. Çıqal, ha? Hazım ona barıp dur, Toğa çıkıp getip. Bir yaktan foto var mı Toğa? Var. Süleyman Toğa. Var mı? Şu жағынан çıqal. Onlar da alıp koyular. Düşündünüz mü? Buna. Tak. Buna огражденияларды alıp, buna vinogradniklerді alıp tap-таза qilib bo'ladi zakansa. Ma'qul bu? Ya. Boston balabaqcha. Ya. Boston balabaqcha. Bu preshkolniy va bilim keni kitap. Tarbiya keni mektep. Ta kimne bu yerda masala var? Qana direktor. Dokumentlari va Ruhsat berber. kim ruxsat berib beradi? Ya.
Sektor boşluk ruhsat. Tak emne masala oldu bu yerde? Bu boyunca birinci yolu bu da taktapkaç. Ha. Ha. Tak siz Canbayıç, siz hazır kelip direktirmeye joluğup süйлöşü koyuңor. Emne koygoy var eken. Emne şun dokumentleri bitpey tat. Maga saat 11'de keles makul ba? Makul. 11'de kelip koyuңor aytasыңар. Ha siz hazır emetesте. Ha 9'ga barışыңız керек та siz. Tak. Ya. Bu da rakip. Resminen bu 3 ay başlığın. Ova, ova. 9'da kelesingensler ha. Bulardı kандай kılabız? Bunlar da alarayım bu tozga. Ala varım. Direktör barsın. Direktörden de. Ava direktör adı ala varım. Makul ba? Arxitektor siz de gelin saat 9'ganda. Ece mına şıpırdı tetik arabanı algıla. Tetik o butunuz aslında cıgaçta algıla. Üydün içine ap kirip koygula. Tak. Mo ограждениен algıla. Onlar alınsın he. Tak, mo taşları da aytыңыз alıp koysun. Bunların için almadыңlar. Anasımız bu yılda anası eskirtip bergen. Jo, eski ötüberen kelip kontroldoş керек та, караш керек та. Так, Толкун Абсадарович. Молар bir sıra карагыла макул бу? Балдарга тапшырма бериңиz. Моларды карап, моларды алсын мусулардын. Моларды алгыла бүт. Мына виноградникти алгыла. Дастан кайда жүрөт? Так, моonu da algıla, makul bu. Moğun da ограждениен algıla. Толкун Абсадарович. Moğunu algıla, makul bu. Bunu da alıp тазалagыла. Tetягындагы полunu alıp тротуар болот. Так, архитектор. Kança çıkıp durma o үй? Ya. Kança 4 metre çıkan ba? 4 polunu. Moğunu alıp тазалagыла, makul bu. Alıp тазалап tetягдан başlap emetkile. Özünün territoriyasına kılsın. Oların büt barını alsın. Düşündünüz de, tak, предписание berip, tak, kadastr, çoğu kelip emetkile, makul bu. Siz kontrol alınız. Пока начальство yok sizdeki, özünüz kontrol alınız. Makul bu. Bu ограждениелер alınsın, bir trotuar bulot. Mına o metallomga tapşırılmadı. 28 деген трактор мына очу bizim bala кезде болчу эле. Пахта айдачу эле. Так, оборона. Мону металломга тапшыргыла. Кимики бул? Кимдин трактору? Abidov degan Ha. traktörçü bo'lgan. Var al traktorçu? Var. Şu үйün içine apırıp alsınca metallomga tapşırsın. Bu ne gerek var ya? Bu musur da bu. Bu памятник bu. Караң elge kança emek создавать etти. Так, оборона. Бүгүн алдырып салам, түшүндүңүзбү? Алдыртып темирге тапшыргыла. Так, мына bu занавескаларды алдырыңыз. Моларын барын төкпөстүн ичкерге алып кирсе макул бу? Bu yerде жестянщик бар экен. İçin үйün içine alып кирип оңдосун. Оборона. Мына көрдүңүзбү mu? Тротуарда мастерской кылып алыптыр. Айтыңыз, үйүнүн ичине алып кирип оңдосун. Макулбу? Саламатсызбы? Апа, кандайсыз? Апа, могу кашыларды алып тегиздегиле тротуар жасайбыз. Моголарды дагы, макулбу? Тротуар керек до конца. Ну, өзүңүз карап койбойсуз ушуларды. Обязательно без караш керекпи? Бул сиздин эле уровеньдеги иштер. Эми архитектор. Мону карап коюңуздар, түшүндүңүзбү? Эки тараптан карап койгула. Так, значит, биз ушул жерден баштайбыз, а? Эртең дальше ушул жерден эметели. Кеттик тоого. —
Так, ondan aldım tavuğu hazır. Gayip mazar. Tak. Mozer boyunca ne kılavuz? Ya. Nursultan. Bu mazar boyunca ne kılavuz? Kança yıl boldur buğa? 50 yıldaydı oldu. 50 yıl. 50 yıl bolsa alış gerek buların bardığın. Akışılı kaçan var orada. Ne onun için? Şıhalarını dilep al, tazalaş gerek. Poğun tegirek, muğun artacağın, arkaca aldıracağın poğun tazalap canağacağı. 1. maydan başlap bilesin ha? 1. maydan başlap şarga bir daha soğuk koyulmaydı. O birçok toplandı da. Ulan musullardı kara. Ne kara musullardı. Tutamam geldi. Ya, Bugünleri tutamam geldi. O çok tutamam birgemizde. Moğolların barını aldırgıla. Abarona. Moğollar da aldırgıla musulların barını. Kara. Jol tosu aldır. Kim yerleri bulardı? Ya. Kana es, çakırın esin. Çakırın esin. Alsın bu yaktan jol tosu koy boy. Bu onu gördünüz mü buna? Kança yıldan beri turattılar. Jelin tosu. Algıla maşinleri vardır. Var var 90 yıl gelgen geçti haftada. Nu kançançılık kesediler. Şununuzda. Şunu Tabii musurunu emi poligon bolup kalıptır. bunu bile nemecik çapısı Ha. var. Cüzbe. Südürep geçti tamam. Ya Südürep geçti dedi. emal özün emesi de. Sügröp kedi. Ya. Ha. Ya. İyi salat ha, iyi salat. Aceke, eme mapminen çoğu, aboron uçaskoyu da alıp emetkile, kergile çoğu, makul mu? Alsın. Asosunda koygandan keyin içine qurgaş керек экен да. Ay. Ар жагында. Kiretasın mı? Ya. Karışma. Ya. Aktap selam. Selamun aleyküm. Так, hurmatly жетекчилер, бүгүнкү ушу менен рейд бүттү. Коюлган тапшырмалар боюнча архитектура, кадастр, эми Мирлан, сиздин служба, кадастр, архитектура, ОМС. Кыргыз бирдикте жумуш алып баргыла. Эмеге аборона сизге жумуш болду, жанагы жумуш 4 машина болду. Бир трактор, мына жакта бир машина, бияк 2 автобус болду. Меники фотографический память. Мен көрдүм бол тартып коет. Түшүндүңүз, а? Архитектура мо жигиттин маселесин чечип бергиле бүгүн. Түшүндүңүз, а? Бүгүн чечип, мага кеч доложите саат 3-тө эметип дажытесиңер. Хорошо анда? Жуунуп таранып жумушка кана жеке бата. Амин. Amin. Arbetge tünden sonra bakbatçılık Amin. işimizge ilgilik. Amin. Amin. Baptı jigitler, жакшы. Жумушка жумушта жолугушабыз.